ke nna Bakang Ephraim Mafora ke tswa go Zonki go tlo go harra motheo mawane ne re le go kopanong se sepedi ya rra mokhanselara o ne a bua ka kgang ya kgosana gore mo Sandfontein ga rena kgosana mme mokopo ya di-mining dilo di predisa ke signature ya kgosana a ba bua gore morafi o bereka yang ka kgang ya kgosana mme re itse kgosana e le remana le di-project di a ema mara di-project ke clinic ke dipao ke metsi ke di-toilet kgosana o bile gore ga di e nnile kgang nngwe telele thata ga go a fela monate maone batho ba bone ba feleditse ba tsa ba tsamaya ba ya di-meeting tsa sekolo ka kgang ya kgosana fela e nna gore go na le o buileng gore kgang ya kgosana ga sa rona kgosana ba tsallo ga se ba rona ba botse yaanong o bua gore ba bua kgang ya gore bona ba ka se buse ke mošanya o ipotse gore mošanyana ke mang a beile ke bakgane yaanong bagolo nna ne kere meeting wa mawana wa fela monate mme kgang ya kgosana nna ke tsebe a ka prika dilo tse tsotlhe tsa ditirelo ka gore le kgosana o fetsa go bua gore ga a batle o dira le bagolo a me a felela la utlwa kgang e netse ke le nna ne ke utlwile beke e fetileng ko rona gore ga gona kgosana ko di-boosteng a le le ngwana se a e tlhalosang gore maabane e ne ntse e tserwe a nna ke gatelela gore kgosana a ba mo festiviteng e tse kgang e phimolwe e phimoga gore ga wa rena kgosana ee nna re a se batla gore go tlogela go modumo o tswa o tlalang mo motseng Oh, dia game saya. Oh, game game. Gara game saya. Kira mudi wana wa buang Abraham. Kira ba khaitse ke lebo. Tota nna ke emela go le bagala kopana ne ya gompieno e. Ebile nka se itshwella gore ke ne ke tlela eng. Gona le tse dintse ke di utlwile mafapha a mantsi ba ntse ba emela ba itlhalosa gore ba dirang ka ditlhabololo tse ba lekang go dira mo motseng. Utlwa ke leboga thata. Ebile sa ntlha ke ne ke se itse ka kopano e ke lebogela wa mfounetse mo phakeleng ke ne ke ipreparela go ya kerekeng ga ke tsere ke mang a nna mfounela phakela wena ntate kana motho nna a bua le nna a ntse a re remodibana a ne ke tshaba go mmotsa re wena o mang itse motho ga a bua le wena ke tshaba go mmotsa re wena o mang yaanong ke ya go leboga re ka go mfounela mo phakeleng ke be ke re man ke reka ke tsena every Sunday ene kopano ne e tla gangwe e rente ke tlo attenda kopano e yana ka go rialo ke a leboga ke lebogela tsotlhe tse ke di utlwileng and then go na le sengwe se se ntshwenyang se ke rente ke gakolle boetapele bone mo ditirong tsa maswe go le gantsi mo programme go kwadiwa mokhanselara le kgosana maswe a mantsi ke a tshentse ditlhele rona go tlhagelela mokhanselara fela kgosana ga e nne teng yane ka mokgwa batho bile ba tsielegang ba re kana ga e teng ka ntlheng ya gore ga eyo yaanong ke lebogela ge ke bontshitswe kabinete ya kgosana gore kana kabinete ya kgosana ena ge kgosana a sea ge go te puo ka kgosana o mongwe wa bona a le teng tshwantse a emelela a bua ga ke tsora ke bua phoso yaanong ke ne ke rialo ke re ge re ya go te puo ka kgosana o mongwe a le teng a emelele kana ke go leboga fela go leboga morago ya gaetsho ke a leboga batho ba lesole di tloa mo lekgotleng le mo lenyalo le begiwa mo lekgotleng tiro ya matlapa e bogiwa mo lekgotleng tiro e nngwe le nngwe e leng gore e ka nna teng e le kgolo mo lapeng le lengwe le le lengwe e begiwa go yaanong bothata ke gore batho ba ga re ba bone ga ba tle fa ba tlo bega gore re tlhagetswe ke bothata kwa lapeng
yaanong e be ba yona e re ipotsang dipotso gore a na lapa le le ra batlega gore bjang mme fela ke yona tiro e leng gore tshwanetse re le lekgotla re etse ge kgosa na seo o mo lekgotla a nne teng yaka ge o bua mongame ee ke a leboga ka kontle ka ko ke mabapi le remaname a buileng ka yona ya diboholo ke utlwile account-a diboholes tse dingwe and ke na le bohole mo pele ga ka moo ga e ntshe metsi a fedile wena a fedile ka mokgwa o mongwe o ke sa tlhaloganyeng gore ne metsi a fedile jang ile a ba tsenya yona tombolo e mole ba e riverela metsi mo pipeline e isang metsi ko tlaseng ke ile ko bona ka ba botsa gore wa itse ka mokgwa o le etsang ka teng ga ke na metsi mo nna mo gore a re metsi a la e tsenyang mo a ya ko ba ba ko tlaseng ka gonne metsi a tsamaela ko tlaseng ba re mo go nna ba re ne go na le bohole e nngwe e ko moteraisong ko moteraisong ba re ne ke tla kry-a metsi a tswang ko moteraisong jaanong ga ba o tsenye e ko moteraisong ga ba e tsenye yakae ko moteraisong ba pompela mo tankeng batho ba galela mo metsi a tswang mo tankeng ka thea ka re ne why ya kwa rona ba sa ire yakae nta ke mo tshwara molomo yone e ko motraisong e ko rona ila ga metsi a tswa ke ga a tla ka kwana ka go speeding ka a theogela ka re na re sa kry metsi ra rata lekgwale le ra re nna re batla metsi ke ga a tla thena dio tsole sekethe ya isa kwa ba tshela mo tankeng mme nna lekgwale le ganne ke ne ke kolo and sa bobedi ke se lebetse ke utlwile le bua ka minerale o epiwa mo mine tsa rona and e berekela ko mafatsheng a mangwe bjano ntho e ile a tlhagelela ko sefikile mala ba re ko sefikile e tlhagiswa ke re dibe a ke le motlhalogantse one e le sebukwa radi a re o kopa gore ne ga re sana dimaene mo northwest dimaene tsa rona tsa mo northwest e seletsele ko phukeng tse tsa rona ba di tsere ba di isitse ko Limpopo a re o kopa gore ne se etse demarcation ya gore ne dimaene tse tsa rona di boela ko rona ka gonne ga di thele di ira bana ba rona di ira bana ba ko Limpopo jaanong o tlhokile support nna ke mo support-ile ka pele jaaka le utlwa ke bua yana ke utlwile gore ne o bua tlhalogane ntatoo jaanong ne ke re le support-e ntheo e re ka nako e tlang se re kgone gore ne dimaene tsele di re boele ke tsa rona
dumela bagolo ke Dikeledi ke ne laka ke ne ke rata go tshwaela mo kgang ya dikuno bagolo ge tla ka mo saeteng la ba na le di-NPO le di-NGOs bagolo dikuno e a thusa ka di-fund e kgona go thusa le ka di-skills development ya ka ge ke buana ke mo ECD forum ya Dwalboom Tabazimbi Circuit re startile ka di-learnership tsa di-ECD for level 4 and level 5 ke ne ke kopa ba ba nang le di-NPO tse leng gore di registered le ka kgona gore le kope dikuno e tle le thuse go fa bo kgaitsedi a rona le bonna ka rona di-skills ba kgona go fana ba thusana le di-classic orientals ko Rustenburg ba kgona gore ba tlise dikhoso ka kwano and then ga se ne ba fetsa ka dikhoso tseo ba kgona gore ba kry di-certificate ya ka mmereko o senyana ba gore ka di-certificate tseo ba bonna ka rona gore bo kgaitsedi ba rona gore ba bogolo more ba ka kgona gore ba tla letse mo di-CV tsa bona ka di-certificate tse ba gore yaanong ne ke kopa ba di-NPO di-NGOs gore ikopanye le dikuno e kgona gape le go ka thusana le ka di-structure ga ya re fela di-bridge ya ka ntse ke utlwa gote ka kwano e kgona go etsa di-bridge do mamamama le gona le mo county ya rona more ka kgona gore re ikope gore re kopa holo e re itseng gore mme ga na le ditlase tsa batlang gore a fane ka tsona or ba botse ke utlwe ba fana ka di-tutoring ba ka kgona gore ba dirise holo e for di-tutoring and ebile ntse e na tla ba ena le di-free wifi gape ga yone magolo ke fela fo bagolo ya dumedisa kgotla ke matabogo emelang ba dula matabogela ka mo stationeng ka hei bagaetso utlwile go le gontsi ka jeno kganya ka jeno go gontlela ko nngwe ntse ke ra ba bangwe ke ba rarne lekgotla le teng ka jeno ga ba nkutlwisise mare anong ke matshwanedi gore le bona ba itse gore ba gata mo kae ka gore kgotla ga o le mo kgotleng mo ke wena kgotla ya ka gare lefa yaanong batho kiba ga ba ba utlwisisa ga ke itse gore bojala re tla bo bona ga re tswa mo mapukong bona motse o mo kana-kana mara ke fionyana fela e tlileng ka jeno mare anong seo ke tshepa gore se tlo bankanyiwa ya ka ga kgotla ya rona e ntse re itse ka jeno bontsi nna ba sa itse le nna nna ke sa itse ke tlile maloba ke na le complaint kano ke bone fao le bo ke ba bone ka jeno ke itse tseotlhe kgotla yaanong ke re ga modimo e thuse kgotlae ele a maloba ele a re kgaoganeng le kgotlaele ka gore ditirelo tse re di kerang gananong ke tse di maleba tse ne e le gore kgotlaela maloba e ne sa kgone go ka fitlhelela dilo tse dintsitse ka gore ka jeno tota ke gone ke iponetseng ke utlwile le ka bonna gore ka nnete go tlo berekiwa o se go berekiwa go tlo berekiwa yaanong nna nne ke re tse motho a tlang ka tsone tsa kontle ba tla ba tlo lwantsha kgotla modimo teng tsotlhe di tla siama than rona a re tsweleleng pele le berekeng ka tselentseng go berekiwa ka gore gananong ka mokgwa re ramana mantse a bua gore di-budget tsa morafe di a tswa kgwedi le kgwedi o ka ipotsa gore di etsang di-budget tse ka gore ga rena ditsela mo gae mo bona tsela ya dikoipe ya moruleng ke yone ke be re e dirisa re kgone go tsamaya ka sepikinyana fa moruleng bona e na le dingwaga tse kae tšhelete di ya ko kae ba gaetso seo se bontsha gore tota go batla re emelela ka dinao re kopane re nne seo se le seo ka gore ga re sa kopana gona sepe se le goreng se ka siama mare ga re ka tshwaragana fela ra nna ngata e lengwe re o fitlhelela dilo tse dintsi le bana ba rona ba batlang go tlase kwa re ba bankanyeditse so ne ke re ke feta mo kgang eo go na le nngwe e ke tshwaelang ka yone bagaetso motse wa rona ke motse wa rona I'm sure ke Sandfontein complex a re diriseng gore ga o bona matlakala yaka ga go konomakiwa matlakala tsa matlakala go na le diplastiki seanalo ebile ba di rekisa bone ba dilori tshela mo diplastiki la go bobedi tiyo re o ba fa le go tseleng koloi ele tsa matlakala o tsholela kae ko dampi yaanong batho mo motseng mo
yana go tlhakatlhakane wa bona o ya fo alafa fo thoka fo gae fa ba dampela fo ba dampela fo ebile ke bila ka kwala notice ka re no dumping fa tshwanetse go nne sekolo bona ga gongwe molwetse a feta alafa ke o feta fela mo masweng mara ke kgaolo a rona tshwanetse re itshware bontle botlini eng jaanong ne ke re le ba bangwe ekeng re ba boleleng ko thoko kwa gore ba gae sekolo ya matlakala e teng a re tsaya matlakala re a tsenye mo diplastiking gore dikgetsi di kgone go kopa dikgetsi tsa kgale tsa maopitsi o tsenya fo koloi ya tletsa matlakala isa ko dumping go nne le gore re tlo kgotlhela motse a rona yago ka jaanong maswa ke one ntho e sentle thata maswa ga a batlege mo kgaolong ya rona ke ra pula mataboga le ga maosi ya bua mo ke mosamedi o tswa ka montla ga sport ke a le dumedisa e le Kgotla ma go shoma le nna go ne le felo gore ke rata gore ke tshwaela fo ke tshwaelang gone and then go na le di-problem tse dingwe tse ke di bonago le maabane nne ke le meetingeng ka fa go lonya ka mo speeding ka fa go na le felo gore ga ke lebetse mokhanselara go ne le batho ba ile go gore go ka re go hiriwa ka botsotsi la ntlhaloganya ke then go na le di-project tse di tshubeng tsa metsi and then tse dingwe tsa di-toilet go na le batho ba ile gore ba latiwa ka magaeng and then ba hiriwa and bana ba bangwe ba le teng ba ile gore ba na le dipampiri and then le bona ga ba hiriwe and ke gale ba dutse mo magaeng and then go na le tse dingwe tse ile gore di a tswa tsa mo ditleliniking and then go šitse go hirilwe and mo spiring and bana ba borena ba teng ba ile gore ba mo Sandfontein and then ga ba kere mebereko ba makala gore na e ka ba ile gore go diragalang and seo se ntse gore le sona se mo morago and then se baakanywe and then go di kgone go tsamaya gabotse and then le fa le gotleng go ne le tse le gore jwale ka se bui and then le ena a bua fale fo pele fale ke be ke rata go le ena ke mo molaetsa wa gore and then certificate sa go se fihla a ska tlatla a tlhanogela e le gore le batho ba ile gore ne le mo supporta and then ya ba gore le ena o kgona go itirela a le one a go ne le tshedimo tse le gore ga le ritse ya ka mo khanselara lo tsa mo go tutle lo tse se ntse di tlhokomelwe le ena ke mo tisetsa yalo gore e nne tlhokomele e nthe one e le gore e tsamaya ka mosuto mo one gore le gone go swara lo tsa kopeng and then go na le nngwe ye le gore ke ya dikolobe ke utlwile e buiwa and then go ne batho ba dikolobe ba go ne le ba bangwe ba ile go gore ke na le dishase le bona mo ile go gore ke teng fo go bona and then go ba bitsa ke seo e ba gore go ba problem nyana ba ka nna ba se go fetola ga botse o utlwile gore go ne le ba bangwe ba ile gore ne ba biditswe and then ba tswile ka mogolo gore a se ba tswa ga botse ke lebaka la gore ba sa tlhaologanye mara ke utlwile se buifa ga se fa dikgang gore go ne le ka mogolo gore ba nyaka gore ba thusiwe ka gona maybe ka dijo tsa dikolobe ka gore nako nngwe go dintšha gore di tsamaye ke lebaka la gore a ka ba e le gore o bekiša ko gore ga a kgone gore a di fe dijo ka baka la bontsi ya tsone so then go ra gore ga ba lefa motho a bua ga e se a tlhaologanye gore e ka ba le gore le batla go mo fa message o mo peteri o mo kaone gore a kgone gore a thusela then o kry-ile le gore di-message ya be go a di utlwa o di utlwile ka mokgwa o morong that is why a kgonne go tswa then ke be ke nyaka gore le yona ya dikolobe e tlhape sentle go fo tafoleng ga e buiwa gore re kgone gore re mmolelele gore ko lekgotleng ba batla go go thusa ka 1 2 3 then ka diriano ke be ke nyaka gore ke boele fase gore ke kgone go utlwa ditshepiri tse dingwe gore na e ka ba go sepela eng ke maredimoga ne ke re ke ta tshwela moganya dikolobe ne ke re ba gaetsong ba gata re fe senyana ke utlwa re ole a bua kganyengwe e support-a ya dikolobe re fe chance nyana tot biketang ba boraro re kgona gore re ikupe go le ano re totoma re ikopanya sekara kwa mo tsatsing ko maredimoga re go di bua gore go itsweng o dikolobetseng tse di senyantse re fe fela chance fela ke kopa le bona ba kwa mo tsatsing ko maredimoga kana dikolobetseng ga bua ka mo tsatsing e dira le nna ga dikolobetse
re bogolo se re bogolo tsone ka bo di a senya a re se ikopela gore go tswa fa le rona ka bualo tata ba di ipopa ba kwa mo tse mare di moga re bona gore re tsa ka dikolo ka be ke re bona re ta feta ba re to le fa kgang ka bofelo fedise gore go itswa yang re go re etsa yang o re di paletse la di tsa di bitsa kwa masepala go tswa mo ga re paletswe ne ke kopela gore fe chance ya pophuta go utlwile re ra mare dimoga motho ga a kopa ga nka la tlhalwa matsogo le geile mongwe a re kgopakgopetsa ka mokgwa o marano o molelelene re mo itshwaretse kwa leng teng a ka ra dumele a bue le wena sentle mme kgang ya rona mo lekgotle re emeng ka yona ke a bua nnano ke le segolo ga re batle dikolobe mo motseng di a senya ebile ga re bue ka gore re tlhoile dikolobe ra re mo motseng ga re di batle go na le meraka ko o tshwanetseng di e teng eo ke lefoko la bofelo la mokgotleng ga se la maname ga se lame ga se la kgang ke gore diphologolo tsotlhe mo motseng mo tshwanetse di tswe mo motseng mo go na le meraka ya bakgatlha di ye ko teng ke kgang ya rona mo ka gore batho re letse pele ka diphologolo tse di senyetsang batho mo motseng e ntse fela bjang ebile there is no question about it re maname o ka emelela wa re papa just wrap it up okay re letse re tsene maabane tshwaretse ko sekolong re letse re tsene maabane meeting wa batsadi ko sekolong matitšhere a lla batsadi ko sekolong ka bana ba rona mpotse re ba tswana ke a ke gane o se motswana fana ebile a ke mo distosi ga re kgetholle mara nagana ngwana ga go apalela go bala Setswana ka mo tlaseng mistress a marare bibele ke ene mo go re ba le 40 manene a re ga ke itse bala Setswana mistress wa motswaro motlhobo mang ke Motswana ga o itse yang go bala Setswana matitšhere ba lile maabane batsadi ko sekolong matitšhere ba lla bana ba iphetotse ke tsene sekolo fo sekolong se le sa tidimane se sekolo se le sa tidimane se nkagile ke tsene 3 years form 1 form 2 form 3 ke tswa go Dinkwe primary school sekolo se bana ba rona ga e sa tlhele bana dispasa tsotso tlheletsena bana ba rona ba di laola ga ba tswa sekolong go tidibane ke a ba iponna so ga gona sepe se ka se barare eng ka gore ne ke sa itse le gore go etsagalang so maabane ga ke tsana go sekolong kwa maabane re wa mo kontraka o tseleng ka tla mo rona mo lekgotleng ge ba mo introduce mo rona gore ke re malebe ke mo lekgotla ke ile ga mpana mabana bolela principal a re ntato mo lekgotla ke o teng bile e ba nthare ge meeting o tswa ke mmone o nkopile gore ke tle go sekolong kwa a nthare ko Tidimane parade ya go Tidimane ke Mantaga ka 7 o'clock phakela le ka Vrydag la bobedi la boraro la bone bana ga ba tsena fela ka 5 to ena o tswala di gate ka 5 to 7 di gate di a tswalwa go tsena mo ditlaseng la bobedi la boraro la bone mara Mantaga le Friday o nkopile gore ke ipaketse letsatsi ke tlo ema bana bale kana ne ke re bagolo mphe matla ko bua le bana ba rona kwa lwa ka o teng o tsena gona go ke a le kopa bagolo le botseng bana gore ba ithute Setswana sa bona because gona ya no bana ba etsa 9 subject ko sekolong ke Setswana ke Sekgowa ke Maths ga go di fail wa fail e nngwe ya tswana tsena o feitse ene ba re bana ba rona ba phutshiwa ko sekolong ngwana ga a tshwanne o phutshiwa ngwana tshwantse a pass a ye go classeng e latelang ga te yana bana ba rona ba phutshiwa I still remember that Tidimane ke le bolelang ka yona gore Tidimane e kile ya thopa di award tsa education mo Tidimane ka dipholo e sena matric e le standard 8 se ne se go isa high school ya no bagolo ka boripana ne ke le itse fela tse bana ba rona ba dirang bana ba rona ga bana maitseo ga ke tsore maitso ba sena ngwana ba tsa kae ka gore ga re ba ruti bona ona principal o boditse batsadi a re batsadi na re bana ba bana ga ba tloga go lapeng ba ntse ka mokgwao le se o bela principal a boruku fa mo tlasong na ya o tsa sport se sa rwala go se bela teacher fana
ngwana o wane mo tlaseng bona gore re ba kanang kang o dipela teachere go fitlhelele teachere a bona gore ke phutha dibuka tsaka ke ikela ko staff room nna mafela kgwedi tšhelete ya tsena o boleile bo mang bana ba rena bo botlhile ngwana o one o e tlang bodipa mo tlaseng so ke kopa gore bana a re o bolelelang bana ba rona ba tswe mo maitseng a maswa ba tshwereng ba tlogele go nna mo dispaza and-e re tlo ba thothora gone ano mo dispaza re tlo ba thothora bana mo dispaza le ba bolele gore kganyalla mo dispaza re la thothora mo dispaza yanong o ya go sephaza wa reka wa boa ke a leboga bagolo ke tla emisa re maname gore tena responde mo dilong mo mafokong a ntseng a beiwa go tlha ke a leboga ema moka bakgatla betso ke itumetse ke pelo tshweu thata ka ditshwaelo tsa lona ke tsone di nosetsang moawane ka gore ke a di bona gore a se tsa boithamako a se tsa motshameko ke tse di tswang mo batsading ba ba batlang go bona motse o na le kagiso o na le ko yang teng ke lebogela ditshwaelo tsotlhe ga gona tshwaelo epe e neng e sa nna sentle ka gore e ne le tshwaelo tse di tswang mo pelong tse di nang le lerato yaanong ka go rialo nte ke riana bakgatla betso ke simolola ka ya ntate Mamashele ya metsi gabo maene englo e rile re bale diboholo tsotlhe tse di mo motseng e tle e kgone gore e ditsosolose yaanong ka go rialo re tlo netefatsa re le kgotla ka gore kgosi o letile rona gore re di bale tsotlhe mme re tla thusa ke lona le le morafe o se gore le mositse gore o na le yone ra Sandfontein yotlhe e seng section kampo Sandfontein yotlhe go fitla le gone ko Arthur'sview kwa ro di bala tsotlhe se ne re fetsa go di contact tsotlhe e be re isa list ya teng go kgosi ba englo tle be ba tla ka kwana gore ba tlo go dira tiro ya bona yaanong se ka tshwenyega kgang re tla thusa kgosi o tla thusega lwena ebile se ke ra ba ka metsi kana metsi ra file ke modimo a gona motho o ka reng ene o irile metsi yaanong metsi ke ya modimo kgabo nte re rianang bakgatla re tla rabela dilo tsa lona go botlhokwa gore re ne re kopana yang ke ka moo nne ke re tla dira gore fortnight re ne re kopana a ke re bagaetso then re itse gore fortnight e rileng re tlo kopana ka dillo e tlang ke ya ditharabollo a ke re bagaetso e be ke tsena mo ya batsadi ba me ya mokhanselara bagaetso go re mokhanselara kana o bua ka stilo sa motho ene ga na nosi a kere ke tuna Sekobane re itumeleng Sekobane kana ge re tsenya mokhanselara re bua ka stilo ke ra re ge re bua ka mokhanselara re ikutlwa gore ra re stilo se sa re sokodisa ka gore ra abuse ke stilo se mme stilo se re sa betswe ke puso gore se re thuse e seng gore se re sokodise se re sotle ka gore ya stilo se ke sa rona Sandfontein e kile be le yone fela what 10 ne ra Sandfontein fela gona no ke Sandfontein le motsana o mosha o tlhamegileng go se mo molaong wa sekgatla ba re ke le aga jang le yone gona no e wela mo rona seo se ra gore budget e nne tsentse tla mo Sandfontein ya ditirelo re ya mogana le le aga jang ke bokao ba teng la utlwa bagaetso ene se ra gape gore maikarabelo a mokhanselara le committee ya gage a godile but the question is, are they prepared? Are they capable? Ba na le capacity na ene karabo ya teng ke na le yone ke no lebaka ke gore re ba batho ba ba sa nnofang mo maemong a botlhokwa batho ba sotlega ka ntlha gore batho ga bana kitso yaanong bothata ba rona re le bakgatla ke gore le sedi ge re le filwe ra le kgapha
ka gore re tlwaetse lefifi yaanong lesedi ge letla la re fatla yaanong go tloga gore re nne le pelo tse di telele re itshokelaneng naganang gore re sitela modimo ga kae ke ka moo Jesu Kriste a rileng ge le rapela le re le re itshwarele meetlo wa rona jaaka le rona re itshwarela batho ba meetelo kgatlhanong le rona yaanong a re itshwareleleng motho wa modimo mme ga re mo itshwarele fela motho o itshwarela ka lesedi a kere ba gaetso re mo itshwarela mme lesene le rona e ntse e re lebagane ka gore ga ipaafale o voutetswe a kere ba gaetso re mo fe lerato ke mogolo wa rona ke motho o motona re tuna Skobane he's a pensioner re mo imeditse tota yaanong ka go rialo ba gaetso ke ne ke re ke kokobetseng kgang ya re tuna Skobane ka gore nna re tlo mo itshokela a kere le pitsi gate o ka se ka pagama fela e na le gore tshentse e thapise a kere go le mail ne isa thapisiwe go thapisiwa mo leadership yaanong ga a ko ilalama ka ga ke morogi a kere ga e kwela gore ga ise thapi yaanong go fa o tshwana le tlalo la sekoko sentse re itse gore re tlo nne re le sana go fitlhelela le nna boleta e be nna mokobolo re kgone go apara akere mme yaanong ka gore se tsa godile gatlhe re itse gore a sekoko se ro feletsa re se kgonne gongwe nne sentse e ka nna o ditlhaka di ka tsena mare ge setse motho a godile yana go nna thata a kere ba gaetso ke ra gore akanyang le motse ge kgang e ya mokhanselara stilo se sa mokhanselara e le gore re a dumelana gore nya mokgatla re mo file chance go apala re ka ipopa re le motse ra lebagana le kgosi ya ka se re thomile le mmasepala gore mmasepala ba kgatla betso rena re tlhoka gore o gatlhe re mmatlang le premier re kgone o mmitsa le ena re kgone o mogana ga ke le tlotleletse ke le bolela ditshwanelo tsa rona re kgone o mogana re rra ga re batle go utlwa sepe go tswe moya mokhansela re a puso ya party yago e seng wa rona yaanong ne ke re ke bua yana ya mokhansela ra gore kgosi o rile o tla tsena mo yone ka lekwalo mme ke tlo bua le kgosi le administrator gore e ga e batle lekwalo fela e batla ba eme ka dinao ka gore motse kwano wa falla a ke re ba kgatle ya mokhanselara ke ya arabile ya dikolobe mokgatlana se tsa e garetse bontle gore ba kopa o ikobile yaanong ba gaetsho go fa re fo motse selegae ga re a tshwanna go gatelela ba bana le bone ga ba tshwanna gore gatelela a ke re ba gaetsho ditshwanelo tsa o mongwe a seke ya nna ekete di botoka moo tsa o mongwe yaanong re tlo nna le pelo e telele mme re sa reye gore bopelo e telele ra re repang a ke re ba gaetsho pelo e telele gore re tla nne re kopa ba ba senyegelwang nagana o senyegela nna re ka nna tlhaloganya bontsi ba banneng ba lla ga ba yo fa ka jeko bone nkebe ebile ba lla nkebe go sa nna pila yaanong ka gore yalo nna re ka le thusa kgabo ka gore le yone kgannye re tlo le thusa ka gore ke tla bitsa rentshole le ba bangwe gore re bone gore mo kampaneng tse di leng teng le ka kry-a bonno go kae because di dintsi and mo dimo ga mo ne setse go na le tse dingwe gape go te go na le project ya dikolobe e tsentseng etle project e nna ba gaetso ga ke e dumele gore e tle mo Sandfontein ga ke e dumele e go teng ntate Rammala o reng ga ke kgosana le ena a re ga itse le kgosana ke Rammala o tswa ke Rammala le mangana ga le mekgwa teng o tswa mo go a se Rammala teng a re o tswa fela ga fara ga se baagi ba Sandfontein mme ba tla o ira di-project mo Sandfontein ene motho o ba dumellang gore ba ire yang ke mme Mamareng yaanong ke re ke le kope yana ba gaetso gore eo nna eo ka e gana le re siko fo teng ne ntse re siame le re siko ebile matsatsi ya ka mmona motsadi ya ka gore o itse gore ga mpona ka mme fela mme ga gore sepe modimo o teng a ke re modimo ke ene molaodi wa matshelo a rona o tla tsereganya go tla siama ke rre wa me ga gona re nka reng
a ke re ba gaetso yaanong eo ne ke re ke fetisa ka gore ge re bua ka dikolobe re tswalele gore mokgatlelane o ntsha lage ga re dikolobe ga re di batle mo motseng o ntsha lage ga di felope o ntsha lage ka mogolo wena o ntsha lago a kgotle a mantle otlhe ba kgatla gone ke kgwa kgaba kere mo kgotleng sentse ga re mo palamenteng ya Sekgowa o mong ga bua wa letlwa wele ga sena wele be nna gore ke gone o bua a ke re ba kgatla kgotla e tsamaisiwa ya ke kgakololo ne ke re mo ntleng engwe ba kgatla ya dikolobe re e tswala yalo gabo ra amogetse kopo ya gago ebile o beile letlhale le senkgakala la boraro o tla bua le re mo tsatsing ga le lona le tla ipopa ya mme le nna ke teng ge le tlhoka gore kgakololo le nna ke tla le thusa gore le kgone die go le maleba ka gore lebelleng ka mokgwao project e la dikolobe e na le potential ya go ira madi if motho a kgona gore kana ke commercial farming dikolobe di le 500 o ka ira bokae ene di tsala kana kolobe yana motho ba gaetso o tlhoka thuso a rona re le gotlane re bontshe gore re tlo tsiboga yana re sa le re 1 2 3 le bone ba kwa masepala ne re tlhoka re dire yalo gore go bontshe le rona re na le meno a kere ka gore ge batho ba tla ba re bitsa yana e re go bua le bona ba ngai e le gore ga ona dikgomo ke fitile ditongi le nneng wa bona le motho go bontsha gore e ka re kwa mapereko yaanong ne re sa iri ka gore re batlo mosotho ne re fa warning e rona re itseng gore ko felong re tla feletsa re tlile sentle e be re utlwana a ke re ba gaetso yaanong ke a le leboga ba kgatla kganya certificate ba gaetso certificate kganya molao ga se kganya thato ya me kampo ya mang ge ke lefa e certificate se nne teng go ra re molao wa diega gore o diragatswe so ke nnete gore e ka tima mollo otlele gore once certificate se ne se ke mo tlo tanga ra gona go sa ga a ke re gaetso yaanong ke utlwe maikutlo a lona le nna ke a tlaleletsa gore ke tla emelela kganya certificate sa lona ka nna ka maoto gore re nne le botsitso le rona a ke re ba kgatlheletso yaanong ke kopa yana gore di-section di teng dikhutso bo teng ba botle ba teng mme ga ke na ba lekgotla ba ba nkemetseng ba go Sepeding ke kopa gore borre ba go Sepeding le bomma kgotla ke tlhoka kemedi ya go Sepeding le tsentse le nneteng fa le ba bo rona re so se le seng yaanong eo ke a le kopa ba kgatla betso se ke ra kopana fela ka ntlha gore masimo re batlo a sireletsa a ke re ba gaetso re kopaneng tsotlhe le motse o re o kopaneng kgantsa mabitla a tlala go Sepeding mabitla ke a lebeletse ke a lemoga mabitla a rona kwa ga a sireletsega matlapa a wisa ke dikgomo letlapa le turetse motho kgomo e beditla la e bona kganyela dikgomo ntsentle ene monga kgomo la ga e bone e wisitse a ka se ka re ke e bone ke yame tsa kgomo tse pedi a ke re ba gaetso yaanong ke ra gore ke le lemosa yana le lona ba dikgomo gore di a senya tsentse di sutefa le go bontsha motse o gaufi thata le dikgomo ke le rile ka kgomo di nako morakeng e se mo motseng yaanong kgomo tse tsa lona tse diruiwa tsotlhe le dipudi eng tsentse di ye ko morakeng ba kgatla ba nang lefatshe yaanong re le lekgotla re tsaya maikarabelo a gore re lefe bonno ba diruiwa tsa lona fela ka mokgwa makgotla a pele a tsere maikarabelo a gore ba lefe bonno ba dijalo tsa lona masimo a kere le bonno ba gore le godise bana a kere ba gaetso yaanong ka go ge ke wela pila ba kgatla ne kere ke wele yana kere nako tsotlhe re gopoleng mmupi wa rona ga gona ope fa o tlo nnelang ruri mme ditiro tsa rona re tlo gopola ka tsone o mongwe le mongwe o tlo gopola ka ditiro tsage yaanong re ikele ntlhoko mo boeteledipeleng ba me mo tlase ga kgosikgolo le kgosi Ramona re bereka ka truth and justice
nnete le tshiamo. Nnete ke se tshwantseng se iragale se go senang ope o ka se ganetsang fela ka mokgwa go sena ope o ka ganetsang leso ge se le tlile yaanong re bereka ka nnete le tshiamo. Tshiamo ke se se tshwanetseng motho, phologolo, sejalo, ditlhodiwa tsotlhe tsa Modimo. Yaanong re bereka dio tse pedi tseo ke tsone tse re di ikantseng. Go sena nnete o le maaka leleme la go le lwesa o itse gore o mo tereneng sele ka gore e ke ya nnete. Yaanong tshentse re itse gore tsotlheletse di fuela teng ke lerato. O mongwe le o mongwe fa ke utlwe batsadi ba me le kgothatso ya mokgatla kwa ga ka gore mokgatla se ka re certificate se ne se goroga wa re fetogela o bua nnete. Ne re kopane le bakgatla ba go le setlheng ba botlhe mme le mokgatla na le teng a tsa ditshwantsho a tsa go sira mo mme le se certificate se goroga sa tlisa mathata. Yaanong kgakololo ga gago ne ke re ke note gore ke kgakololo e ke tla e tsayang ka ditlhoka dikgakololo tse ga o re ga o ntshepe no nkgakolola gore ya ka o le moeteledipele gago nte ke go gakololle certificate se wa bona re teng ene o right gore ke support lefoko support o le dirisitse mo go relevant because ge moeteledipele a lebitse beletla ke yone support ke yone recognition lo ena wa itemoga ke re gaetso. Yaanong ke re ke tlo le fa lerato ba gaetsho le ke le filweng go tloga go lapeng. Lerato le ke le fang lona ga ka le sela ko tseleng le tlogile ko lapeng ke le rutile ke mme le ntate le ba botlhe ba nkgodisitseng maitseo a la bonang a le tsa dijo tse di tswang go amanang maitsholo di tswa go ene le fa ka le lebile leitlo ga ke re ga nka ka ira diphoso ga ke ira phoso le nkgalemeng ka lerato le gona a ke re ba gaetso ge ke gopiwa le nkemeliseng mme e seng tsa ka bomo le gone e seng tsa gore ke nne ke boeletsa yaanong mafoko a ke a itelelang a ke fetsa ke re ge ke re ga gona mo bo o tlo nnelang ruri fo lefatsheng re mo nakong tse di thata o sa boneng ke sefofu mme fofu ke buang ka bone ke ba tlhaloganya merwalela e gaketse ga se gore ge fa morwalela o seo ga o mo nageng ya rona batho ba thuntshana ba thuntshiwa ba bolaiwa ga te kgosana ya go venda e bolaiwa ka sethunya go utlwe mo dikgang di-artist di a thuntshana di a thuntshiwa. Yaanong re tshentse rona re lebeleleng gore mopi a nne le rona go fo se ke gatla gape e kile gatla mo Sandfontein batho ba thuntshiwa ba sa ira sepe ba ile itisa ko thabeneng ko dihuku le rumo le sentse le ntlhabile mo pelong ba thuntshitswe go bolokilwe ba sa ira ope sepe ke ka ntlha ge re sa kopana mo moeng ene re sa kopana le Modimo dio tseo di kgone go tsena mme ge re na le Modimo re kopane le Modimo re tlotla boeteledipele ba rona re botlotla re bo lemoga ditirelo tsa mofuto ntseng yang ga di ka seke di atla ka gore ke be re sireleditse ke nnete ya Modimo. Yaanong bagolo bane Modimo o boulela se leng sa gagwe irile ga bona go sitwa go segolo ko Botswana a tsengwa ka toronko e le kgosi a sa ira sepe o motseri ko Botswana o fo South Africa ke rata le ga ile etso thata le ene o rata ba bothata ga ke eletse gore one day go bona go le ka mogontse le bang khapa ka teng ba ntshotla ka teng ba irang ka teng ke a itse gore Modimo o nthatang a ka ntshutisa e seng ha sutise ka leso fela a ba re no tla ke motsee ke mo place go go mme a nkgodisa e be le sa alafa le re ge nke be mana mali teng kana nna ira ya 1 2 3 le sa le supana ka menwana yaanong ntiriseng nako sentse e letla
ke le phutuletse lekwalo fa le ke batlang gore ge re kgaogana fa ka gore ga raya kerekeng ba bang mme kereke ke yona e ba gaetso ya kereke ke yona e le tla lebala le ko malapeng le tla le itlhaloganyetsa ga bo o ka lebala o ka le botse ka mo marekong mo mmontse go tloga ka futla that's 14 go buiwa ga barutwa ba ntlha ke yone setlhogo sa teng okay yona e bana ga yana go tswa mo verse 14 e rile Johana a sena go golegwa Jesu a ya kwa Galilea a rera evangeli ya Modimo a re sebaka se weditswe puso ya Modimo e atametse tlhabologang lo dumele evangeli ya re a tsamaya fa letsheng la Galilea a bona Simone le Andrea morwarrago Simone ba latlhela letloa mo letsheng gonne e ne e le batshwari ba ditlhapi Jesu a ba raya a re tlayang lo ntsha le morago ke tla dira gore lo nne batshwari ba batho ba a kofa ba tlogela matloa a bona ba mosala morago ya re aya fa pelenyana a bona Jakobo wa ga Sebetio le Johane morwarragwe ba le bone ba ne ba le mo mokorong ba roka matloa a kofa a ba bitsa ba tlogela Sebetio rabo mo mokorong a na le barapiwa ba mosala morago ba batla le lopile le tla ipalla kwa lapeng mme ne ke re ge le ilo le buisa le itseng gore nakwa ya diphetogo e gorogile a gona gore ka dira ge nakwa ya phetogo e gorogile wena le go ka sala wa bona batho ba le bana ba tlogela ditiro tsa bone tse nne ba di dira ba tsena motse dingwe ba le kgotla ke ba ne ba le busy ka ditiro tse ding tsa bone ba di tlogetse re mmogo go aga motsiko wa Sandfontein le lona ke kopa gore le lona tse nneng ntse le itile ka tsone tse dingwe ntse le dira ngwaga tse tsotlhe a ke re di tlogileng le nne batshwari ba batho ge ke re le nne batshwari ba batho ke raya gore kgotlae tshentse bitsang batho beng ba kgotlae batle o mongwe le o mongwe ko Sepeding ko Boikhutso ko Arthur's View ko section ko Motraisong ko go bitswang ko Motlhabatsi batle mo kgotleng mo yaanong ka go rialo ba gaetso lefoko le la Modimo a laage mo dipelong tsa lona lerato la Modimo le bone ka gore re batho re ditsebe mme ga re utlwe ge Modimo a bua le rona re matlho mme ga re mmone le ga re bontsha gore tsela ke re maboko mme ga re tlhaloganye ge Modimo a re irayana re melomo mme ga re bue nnete e re tsentseng re ibue go sokolana re dinko mme dinko tse ga di dupi ge go tsitla yaanong motho wa nnete wa Modimo tsentse tlhaloganya ya gage e tlhaloganye se Modimo a se batlang e utlwe mafoko a Modimo a nnete matlho a ge a bone tsela tse di siameng gore Modimo ba tlonkisa kwa yaanong ka go rialo ba kgatlhabetso ke lebogile thata bagolo bangane ba me bonnake morafi wa Kgabo ke a le leboga ba lekgotla ba me re Jean Letsholo ka go leboga mokgatla ba botlhe ke a leboga ge le tsere matsapa ke le recognize otlhe se ke la re ga ka ditle di-company tsa lona ke a le leboga thata a pula e tswelele ene mme se ya nna e senyang ka ne go tipula go tewa botshelo yaanong a pula e le ne le bakgatla Modimo a nne le lona le nneng le ene e seng ena o na le lona ga ena le tshwana le motho o rata motho ene a sa go rate yaanong lerato la Modimo re fa ka ntlha ya lona ba botlhe a re la amogeleng ke a leboga bakgatla